Tukithi kana tukambire ndero chetu bamwe bakari na tongore kumanara ndero che Southiment bethiritwe bakinambere kwigwa bakiwatanagira amwe na kuga ate batikwenda utongore bwa bure county ya Meru harankuru kibethiritwe bakinambere kwigwa bagitariria na kuga ati ibako watambaru governor oyo kwigwa akiumaruka utongoriani nara bethiritwe bakiuga negwete yakiremwa ikurutira Meru kugibura gukubatara mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Gituma nawe na ripoti ino. Na bwakari ba Southiment ni bagunikite na mikandania kwanda kuma kiri obisi ya seneta wa Meru Gathuri Murungi. Na itukoeza na mete type ya makadamia engrafted oranga 20 mete ria thithagia bwega mono ndene ya muthetuzo na mbuge mheshimiwa Gathuri Murungi kagwatanirite na Ministry of Agriculture ire tongere TCS mithikari nturi achoka gwatanira na president o Kenya nundu na kwariria mono mandu za climate change igitene riri ndenda kuga ntuku ya naru aitu ithirito tukinenkanira miti ovangiri emwe ndene Southiment ni program ya round out ya gwita ndene Meru county yonthe mikandania ikinenkairo na miti ingi avocado fuete yonthe na banganetie ura miti wikethirwe ikinenkaniro ndene ya Meru county ni arana nde akaribaba bagwatanirite na mbunge ya seneti gukara nthi yonthe kwaria muswanda jwa kweberia governor wa Meru gitine tuge batu turi a Meru wendi bwetu turendete muno kuona seneti bagwita through plenary tora kinya mheshimiwa wetu Gathuri Murungi ombite kwithirwa akiugaga wana Gathuri goro nuntu bwa kuona ndene seneti ombite kurungama nkurukia maita 3 akiomba kwaria motion jurareo nuntu bwa kwariria wendi bwa Meru twaromba senators betu batutegere na njira na ritho ringire kiao batu ebeberie kawira buru tutikuwa tugerenza na au batu ebeberie kawira buru kikironda kila Meru tutikuwa na mutongere tutikuwa na ndegwe kirethia Meru andu kawira ote mutongere bo gwatanira nawe ni are bakiongera baugite nande mantu zaria tuna ugua nazo ni jaja kawira nethiritwe akiambambaga muno na mbecha cietu cia Meru taxpayers money na ara kenda omba gwita kuona senators baria kenda omba kubanenkera kigina uge bwa Meru bomba kwa overturned itukuromba senator betu ati itubukarekeria mantu zaria Meru we aguchiendera wengwa zomba kwithirwa jakizo kagwa mugaru batu tweterete kuona through plenary kawira akiombaga kwingatwa nikenda Meru omba kuona akiawe andu gata county nyingi muthomi onjuki na thiurukite muno akiaja na mbeu ngavana Tharaka-Nithi lakini twe ngavana wetu ngugia we guthiuruka na akiaja na ng'ombe imwe nturene na agiringa agituma jangu kwiciere nkaremwe ni arantere ciandagene wandi yankwene gikundi kingi kiumirite na kuthumbia bunene gavana wa Meru Kawira Mwangaza ugekiambera Kawira twa sympathy votes rira arumirwe erona kununka maumago etwa mamisi na rumwa mono igo twamwere sympathy votes twirigite agatuitira ngugi Kawira gintu kia gaturigariria gutuika gavana wa Meru endere gwokore ore okoreaga Kawira tumwire athuriti antu bonthe no twatatonye utongerie ne kuita ngui ciawe Kawira atonye utongerie ne takurumana Kawira gintu kigi kirekire antu maruru mono mwana umurega baisware university thaizi gakurira twaciuria kweri Kawira kethi bishop mwegari na bishop ukoma kuitira antu ngugi imbe utuma okore antu kaja akarega gwokore mwana umurega baichu kira kimuthukitie teka Kawira athuki ikinywa gi corrupt tugo kethira twenda tukurie nebote semwithira Meru Kawira mastingo ekethira watweka kweta kuthia sanity in Meru Kawira mastingo nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma.